Ada di Aceh yo sabah jamun masa kerajaan yo raja-raja dum inang Aceh gei umidun geyu ti maguna ba rumah raja. Ada di Aceh yo masa jamun masa kerajaan tun megleng Iskandar muda dum inang Aceh gajah deh gei umidun geyu ti magun or puna ba rumah raja. Masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kaca tirasa engkor payah lagi guna ngenepi ada dengar jun ade kali lena kalam ayalah ena polam masih gampang gah bakanda lepe lam Allah haike anak roti jauh ade berbaca kesembang sergot rendang hai ade adara biasa letak tagun Allah haide bot pisang pop ada subang antara masantan masih gama gata pelema melabung misel bagaimana santan masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kaca tirasa kuah lemak lau kali lena dengar cun ade kali lena kalang ialah ena pelam bila depan pegah bakanda memang kuah tiu banget terasa bulam naruh buah prung cawiang rebong kala kata mah buah mude payah lihat singke mangat terasa dek tua-tua udah cehai mandi rumah kami bagu pe alat ngongon ule bahunya bete kamu jungkana awan bawang tapi asam gagu pe sapa kagun laju kuah pia uhawa lontar urang inang tiru jana mangan temu meh payah la kelam huwa bulangang liah kelime ni urang laka punya katra kamu leh bengi masakan daerah Aceh yang lebih anehnya maneh kaca tirasa engkor payah lagi guna ngenepi kali lena dengar cun ade kali lena kalang ayalah ena pulang cun ade pegah bakanda kuah lemak lah engkor diing nyan hai urang Aceh bek kuah piu nyan cukup maju di acara